kekuatanmu satu labuani. Dang margogo hami inang ngamang molo dang ngalani debata madongani hami di pakobasion di tonga-tonga ni huriay. Mole ate yang manginang saluhurna. Pak Jo, daun mas persia harus bayar muna. Nah bagi kibai, sa Sunda aha Jo. Oke.
sudi hita panitia urang tembulan. Mulubui urang jomulak kita. Nakot dan sudi hita panitia kusong. Mangadihon kota nomalan. Episode. Panitia dok pandita nami sa berita mang. Dita sudi panitia para lalu ni uratta siya soni totong na siya pusat di somma hitamang alarong nga hira selesai lau mangedihon otano batak nako mahita tu pentas sudi amang nako mahita molo arong dongan sahurian na siyan piabulak arong dope idahan isyakan na isinon buhay do vera marsi mangano tita panitia sudi do parhalado masuk mahita isinon baik kamu pejojunai mangedihot tano batak siap sedia parhalado rotuson akapanitia para Romason guru huria be Roma tuson angka pendeta nasional iyo Roma mama siap sedia per video om mana otano batak yang sudah ramah menghidup kita nama bisa be mas Roma hita sudi
Kedua, corona itu dulu, masuk pentas. baik kamu jo lagu kijo selagu zo nggak sabi ngai boto hamu ra tang boto hamu lagu huriai ama Iro asa puas rohani bapak. ikong lian do hora pita sa ringo taki Iya. Oh ngarobe. Ngarobe, ini ko tamu rin, no? Seorang roda honda, orang itu laguku. Rapa mengedel kita kan? Yesus dicolong di tangan
Saat Rodi ujung di partalanku Rogu maaf Jono tulang bumi Sifatani luhapor seaku Diliani Portibio Alay duho Kutanap o Tuhanku Margowo Doawi oluko Umotoro Takas panohuonmu Diiringi Rihono laki Saat Rodi ujung di pardalanku Rogu maaf Jono tulang bumi Musik Hiro Boy di sawer kedua panitia Boy di sawer Hiro Tuhan hapus syauku Asa polin pohon Mengirimkan Kusubui Padulus padaku Kau diri Maringan melihat Uwokoro Takas panohuonmu Diiringi Rihono kaki Saat Rodi ujung di pardalanku Rogu maaf Jono tulang bumi Subokoro Takas panohuonmu Diiringi Rihono kaki Saat Rodi ujung di pardalanku Rogu maaf Jono tulang bumi Rogu maaf Jono tulang bumi Marco Pak Maju Hitaman
kebutuhan kita tulobung na gudang dalan si dalan atta baik lumpur baik dohot maka dalan na jurang tetap di donga Tuhan sangya masong ni kita salutna mulai tema asa ditutup panitia horas. Ido, pinasahat mapertikyan non 2MC. Asa mula kita damang denang, jelas ay pasipas kita sahatu inganat tabe, tapasada marohata martang yang mahita. Marulakula kami mandok melati tuho ale debata aman nami na di Banua Gijang, dilepo hami Tuhan lasni roha di bagasa sadarion, ima marhite perayaan ulang tahun ni GPKB sia puluh sia tahunon. Sialani ale Tuhan mangido mangele kami tadopanmu pasu-pasu mali Tuhan huriam GPKB on, asagabe Huria nama buah pasu-pasu tu humaliangna, pasu-pasu di tonga-tonga ni Huria, nang tu salhut bangso nadong di Portibion. Nang songoni ale Tuhan nami gomo sami mangido tu adopanmu, pasu-pasu male Tuhan parhobas nadong di tonga-tonga ni Hurian GPKB, sian pimpinan pusat, dohot pendeta, do saluhut na parhalado, do salut na ruas ni Huria male Tuhan pasu-pasu masalutna. Leo dami do sonang ni rohale Tuhan. Asa mardami sonang hami saluhut na di bagasan huriami. Nang songoni ale Tuhan, leo kami ale Tuhan las ni roha, asa totong marlas ni roha hami ale Tuhan di bagasan huria GPKB. Nang songoni ale Tuhan, nunga sipul be ale Tuhan, perayaan ni ulang tahun ni GPKB sia puluh sia tahunon di bagasan sadarion. Kumo sami mangido ale Tuhan neng mulak mahami, tu inganan nabi be, pasu-pasu jala ramoti laka nami, asa sahat kami ale Tuhan, tu inganan nami di bagasan hai pason, pada usia kami parmaraan nang parsahitan. Melati male Tuhan nami jumolo sesa dosa panglason nami, asa talup hami gabi haboran ni pasu-pasumi. Marhite namu Tuhan Yesus Kristus, ditutup kami ale Tuhan, ulaun nami di bagasan sadarion. Amin.